muri aba benshi basengaga rero batanu muri bo baguwe gitumo n'abashinzwe umutekano barabafata, ariko abenshi nabirutse baracika. Gusa batanu bo bafashwe bahita bajyanwa gukurikiranwaho icyaha bashinjwa. Byagenze bite? Aho bafatiwe rero naho bita kwiriba rya Yakobo, ni ahantu bahisemo gusengera bahita akazina ngo ni kwiriba rya Yakobo. Byagenze bite rero? Murabizi neza ko muri iyi minsi insengero bazifunze, insengero ndavuga ubwo izitujuje ibisabwa, yewe zimwe na zimwe zatangiye gusenywa. Hari insengero zubatswe mu manegeka ahantu hagira ingaruka ku buzima bw'abantu. Izo ngizo zaba iz'Abadventiste, zaba iza ADPR, Protestant ndetse n'izindi zose bari kuzishaka bakazisenya bakazikuraho. Bamwe mu bapasiteri bari kurirayo kwarika bavuga bati kuki mudutunguye mu by'ukuri, kuki musenya insengero mu bintu mutabashe kutubwira. Abandi ati nibwo twari tukizuzuza, abandi ati mwabanje kutubwira ngo tuzitereho imicanga cyangwa se tuzipavome, ibyo twari twarabikoze, none murahinduye muraje murazisenye. Ibyo rero byaje gutuma hari abantu babona ibyo badakwiye kubyishingira no kubigumamo, baravuga bati reka twigire gusenga mu butayu. Hari abantu batajya bumva nyine, hari abantu barambirije ku Mana yabo ku buryo nubwo wagira ututababuza gusenga. Akaba ari nayo mpamvu bagiye mu butayu. Ubwo rero ibyo ngibyo byatumye polisi y'u Rwanda ndetse ifatanije n'abandi bashinzwe umutekano ba DASSO n'abandi bari gukora ama operation akaze, ama operation adasanzwe yo guhiga abantu bari kujya mu byumba by'amasengesho n'ahandi hose gusenga. Banyarwandakazi mbagiriye inama mwakwitonda. Niyo mpamvu rero tugiye kubabwira aba bafashwe naho bafatiwe. Mboni mu murenge wa Nyundo, mu kagari ka Nyundo, mu mudugudu wa Huye, ku itariki 23 z'ukwezi kwa 8 2024 nibwo habaye operation igikura nkota, operation yo guhiga abantu basenga mu buryo butemewe. Iyo operation yakorewe ahangaha tumaze kuvuga muri Huye, mu murenge wa Nyundo, mu kagari ka Nyundo, mu mudugudu wa Huye. Niyo iyi operation yabaye, aho bagiye ahantu bita ngo ni kwiriba rya Yakobo, bahafatira abantu benshi. Bakimara kubagwaho bahise bakuramo akarenge kabo bariruka, bakizwa n'amaguru. Bari bari gusenga Imana bakizwa n'amaguru. Icyakora abagore 2 ndetse n'abagabo 3 bo barafatwa. Abagore 2 ndetse n'abagabo 3 bo bahise bagwa gitumo barafatwa. Muri abo bafashwe nshobora kubabwiramo amazina yabo. Abafashwe ni umugabo umwe witwa Uwimana. N'Uwimana ni umuntu ukuze uri mu myaka za 50. Hakaza undi mugabo bita Hatangimana. Bagiye bagaragaza amazina yabo izina rimwe. Uyu nawe yabashije kugubwa gitumo arafatwa. Hakaza undi mugabo bita Sibomana. Uyu nawe bamuguye gitumo, we yabashije kwiruka ariko ntiyabasha gucika, arafatwa. Hakaza Uwimana Vestine, ni umugore nawe usa naho akuzemo, bamuguye gitumo baramucakira. Hakaza Nyirarukundo Claudine. Uyu nguyu Nyirarukundo Claudine nawe yamaze kugubwa gitumo baramufata. Aba bose batawe muri yombi bagiye gukurikiranwaho kuri iki cyaha bashinjwa cyo gusengera ahatemewe kandi barabibujije. Banyarwandakazi, reka twubahirize iri tegeko leta yasizeho ryo gusengera ahemewe kandi hujuje ibisabwa. Abandi dusengere mu mitima, dore ko urusengero rwiza ari umutima wa muntu. Nizere ko rero iyi nkuru izigihe, kandi niba ukunda ibiganiro byacu kudushya Kingdom, kora subscribe kandi kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike. Natwe tuba tubabaye kugira dushaka amakuru nkayo mutigeze mubona. Ciao ciao.